Yo, Mijimoso. Yahusu aba a wo ba beso ma be jama busia na ye be peso be ka bi kakra kire Adom TV ahwef. Yeda mo ase edwuma pa amoye. Muna enchire bia boye mayi mu. Awasemu ye na nipa ne ti ase de ye duro de ye pese ye ko. Mo challenge because say mo ados. We can we. I was so maintain credibility. Neni pa Judy sa wakano kre. Di asemba ye nimdi obeka ne kra kire. Edwuma amoye no me bomo abaso, mo nkoso, emrepe mo no so, ye ne beba ne ye be kasa wo ho. Dr. Kofi Konadu Apreku and I want to say anything Komona. Dr. Nick Dansoabiam. Emre bia ye badwuma de bia ti say ya. Opani enya to base so ya sene na obwa ye sebe ya ye betimi asom Ghana man. Doc, ye mo akwa ba bia Adom TV. Mema o ye nyina ya akọ. Okay, they say why you okay? Afe na mo kwatia. Hey, enkomo de be yire sebe ba so. Enti Dr. Nick Dansoabiam, enso okwa kwatia otumfo. Enu nti no enkomo no ye ntimi entoa so. Na sabre medane e de ama ejamanso na ono nso hey Kwame Ayimfie, the tallest man in the Asante region. If I talk Kwame Ayimfie ni osun Kwame na say enemy who say wosa da bitam so tam no so be so right wabiri one that form me na pa nye me na pa that form no they say ukwa bontin ko bra won na be mu aduane adi mama so abroad that form ye dey able okay eti sabre ejamanso ebeto aso na woni penifo ni bi adi nkomo Ani sabre ya esi awogusu ehwe ogusu ehwe ewo Adom TV handi amesi hachi aha enyagro achi ahachi papa ani ahachi pa ahachi enye ani enye sabjetwa ewa na enche ebakwa na nanum so ho na mamini miniai bema eni nkomo Collins Owusu Amankwa eni ne enkodi nkomo honorable Collins Owusu Amankwa wadaroma enwakwa baba Adom TV so ya ejamanso wode yewura wayam na shebedwani ewo ha ewo ayi Manhyia North yamye wa Adom ese wo kuye se samle no ka sei ya to emanfo ewo Asantehemaa edi asem na aka kire wona hwe wa Adom TV so akra metimi aka ne se otwedi ampo na na be kekere Asantehemaa re isanse ya bre watia e na da form emu oyeye nana Konadu Yiadom the third emra owati asefo asase no oma obi bia wiase nyina ehunu se ampa yewo maame ena yewo maame ye nana ye betimi aka ne se Onyankopon fa ne kra ensie ye na onchechire ntichiru opem so na say to the second Asantehemaa in fact ni brain soldier ohempo ani atoto na menim se ne nanam so ye gina na chi pinti se ebra wo yi na ni so yi ye tinna ye gina na chi Asantehemaa ta na chi wa kokodro so na menim se nyame enam sabi omame ewo yi so ebasa tinani ma che ne so kokra ema no empaba ne nananom ye dono yeda sibi ane honorable Collins Owusu Amankwa ane onona yene ne ekasa ye meno kasa eni padomna na amogusu a eba ewa hanumi eni padomna na egusu eba etuono na masa yefu a yasum nyina makoma to masun we sei masun we eji chan sa etuono okay what the mampon na sabo for ye ohu ni kromu ni emra sebedwani ahun to ko fa ni kromu ni emra sebedwani dinaba ahun se na sabo for ye what the na sabo for ye wa kromu ni je ani ni komo eti mi kromu emra sebedwani na CEO jina hansa
Mikro mum na sebedani eye honorable Kwakwan Pretu support. Honorable Bokodi. Nyame adaro maboko kasi. Say there sutro mienu amani ha ebi na enya mo no. Wo sa. Sutro mienu ene eye na Asantehemaa de. Me mende be susu. Me so me ma me ni mposo da po a wo no susu mi. Mafia. Me nya nko ama me no. Ah ya wo tete wo pa wo na tete wo me ni wie. Edumi ni se me menda wo ba fu. Wo ba ba kire wo do. Meba. Na ba ye Amamere ni amane wo hu ne say. Amamere de Asante Amamere de nukuri nyame anim ni. Sebi wo ba bi dia na edene. Wiase ba bi eri hono Amamere Asante, and especially when Asante hin ne di anim a utimu se kron je kama e fedodo si e hwese himfo ni amafo chinya hodo enwuma hodo ye traditional ye bon no krani uplifted the atmosphere. Great day for Asante and a great day for Ghana. Bibi wo hono ma wo se enchirima esua titiri omo a enaba atanie tipani fo atem no ne ho ka bibi wo se esua adia yesese esua kese ne se Asante ya Amamere atanie ni kasa twitwire ni kasa basa eni ho edisi e ba ne be huru ya Amamere se ne recognize ne ye boso aba na ye the message ma achirima ne se ye tradition ye di obuo ye di abodaye ye di papa ye di odo ene ye di tiase basa nim ye message ka ye nyina Ghana ye timi mfasa suba no ne afia ntete ye kuro, and then especially political parties ye mfasa esu ene ye ban no enka ye mfanya ye anamontuo ene bibia ye enka Ghana beboa ye pa ka bepeja ye di akwanimu kese. Let us say, Honorable Kwakwan Pretu support. Can I so far be the chair of Haman sense? Who are brand for Jamin Chaya? Royal TV. CEO, no, CEO, Papa. Minia. Okay, Adom TV pioneers, so Japa, Adom TV. On one as I am the LT. On what TV? Amani na Baboa. Adman, Oche, Media said yes, Yakwe. And you will be the kind. Yeah, Baby, Media say. When him someone so set up near the we are coverage no arrangements near the no who say Asante and Amamere see Amamere enti asane e fit no san ye nya no ablebia mu a ye dwumadie say ebesi and oba ba bia do na besi kura no den you say etututo na nanoma konfo wa ha asofofo wa ha abamu mpanimfo akukudi mpanimfo bebre na de wa hanom sane ye bomode say ya Amamere ni amane na nchirima so besua no enie say na akoto film retenten abedu sa she ensentrefo adroso be kan fie nwotwe atwamu ye bai esuna ensentrefo no say ye ene akoye ya bloggers ni ade ro ho atimu eno ma esusum na doso. Yes, I no clear. America na nim na ni pe akoda nim na abefu so koda nim. Basa ma eye nimdia so koda nim. Eti na behu obi an odi ni phone. Oh ya no ya na life. Obi so oba bia no nya bia hwe. Eti aboa ye ama enne no ya Amamere ni amane no etimi kwa chiri. Obi wa brochire o hwe ye obi wo country bia so o hwe de akoso nyina no. We ya abefu akoda nim. Abeka Amamere no ho ani amane no ho a na amana dimu. Mame na wase see you me da se e be se anwure enti sabe o hwa me nchen a anti akibu sompem woni ni kunu obani sompem omo free Germany abrochire ton Düsseldorf anom se Asantehemaa ba ku ye no omo hwe o TV so afi de ende omo aba behwe bi anti akibu mo akwa ya nria ofa sompem boko de Nyame Adom o mo adaroma Mame boga boko Nyame Adom eti Düsseldorf aboga fo nko ade asem na mo ka kire Ghana fo wo Germany a omo ehwe eye na wotwe de ne aye kan ni say Awurade de ya ba bedu ya ba Asantehemaa mu ya ba beja nana na waja ohimia wadu ohimia na wotwe no fe eti ye de nchia kase efi Manhyia Adom awo Germany ana Holland memu nyina ya damase eya wo sombe wo so fa kakra so Asante Amamere fe ma mehwe bi aka me an ma ye me ho eti na de MCP se me ba Asante abehwe Amamere no ma behu mani so ya damase pa yes so ya da se Mame Amsterdam right
aha wo so ba ede no me hu sa afahye say bi da we de eye we nya afahye o na wotwe da na ese afahye intimate am say na de meba na nhia ha me ne me ma me ne me papa ene bi kunu so me hu no sese ye beba ne so ya behwe de e koso ahimfi ene mama kwa ba mo kwa na mo de information akomo mo ho ye da mase bebre choose eti Germany for and now to say ye no mo ebo enkobo no ye guso samre baby away tom ne do so sa no a na ama no akwa ye den se ye betimi akọ na obani kase yewura osai prempe obani yamakwa ba o da bi miti ba ko pe Adom TV so ya sem na o ka kire omanfo a hwe ye o monte so e fa ya mamre yo Asante ye kire se ye amamre ye mo ye su ye hima na ye jam otufo eni ne mpanfo nyina e ja Asantehemaa nyina ye e da mo ase obi a obabia e da mo ase hye mo ba na ye nyina ye kabom a kire odo ni amamre ama otufo Asantehemaa me da na so mo ko ti otufo nti e be ja mo akọ eye yewura osai prempe e na o ti se ye ne no ebo enkomo no na yeguso e wa ha sa wo hwe sa presidential days ni so a e wa che se amanyofo no mo ba mo na bibi wo mo ho enti asunsumasunsu no be ba wo se ho na eko obe ne bedira e ho se ba kwotene ne aya no mo yes a den ne wom oh se apia stadium atete nkola bebre wo kroma ba sama we won what them grab e wi ase be bia de won ye ko do ati ase e na ba bia agro so de na won e kwaji ani ho eti ano de asem we de kwa adumi tibi ya no wa ha eti yeguso a wo Manhyia bojawe ye na Konadu Yiadom otoso emiensa na wotwe da no yeguso edie eni ka cha wo se empanifo do na aba e wa ha enya asem ketua esi wo hwe days ne so a mehu just ne fremo kodua 12 pani de ma MPP amanekuo no wo mo na aba eno achi ne nso no wo hwem a masanso ahuma se badwani a ogina mo wode ma de hia wo mo ewo subi abato mbaso ya so ofori krom wono so ewo ha eno achi ne so mehu onwanyamfo Hinaje Japan na ye kware nchen na kobo enkomo kakra we na yesro we di ade to yani ye nyina ye ho ya akọ ene hyeden ene na Asantehemaa na Konadu Yiadom ye di na wotwe da ene de wow nimsene de da kese ma yen asantefo nyina okay ade atoreni ene de baya ye ma yen nyina ho yakọ e ba so se be soma Asantehemaa na ya be chia open so ye na ye maame ye bibia na odafo yanhwe nana Konadu Yiadom Asantehemaa wotena so finhia nwatwi amanyote muri na hia asem ba ko bana betinda describe no oh na futuo a o de mani pase yenya ho brase ne nya abotre ene tema nti me amu se me so me de hye ye ni nifafo askomampo nti ye bia ye taba himfie ye ne no besom ye ne we de ye di mu pa na afri moyi ye se nyankopon e ma ne krabia papa na ade ato Asantehemaa nyina ni ato Ghana nyina ni oye obi amame na ye adeshefo na ifri nifa fie no ye de ba na atofo ti ye se nyame se bibia nkoboko our home newo nanso so nyankopon ma ne nkwa 98 years ti ye de nyame ase to celebrate her life ne kwan a wokyerɛ no no na ye fa so a ye de be kyekyere o man no ahyehye ye ama Asantehemaa na bia ka Ghana Governor with ACP Yarishima Makwabra Japan and I don't know Abon Komono Runyafo Kojo Ponkroman so Papa Kanim no na yes for chair or may and cat 1 cent to Minister of Information Yakra Yamao Akwaba na Yenya Diatuni Yamayakon so
Asantehemaa nyina ya akọ. Na ene wo ba ye guso ye de na wotwe dai kakra be na betimi ache Asantehemaa wo be ye minister yi unya akonya ne hia no te say me be minister am se be ye breno anasem prince minya kwan eba Manhyia bichia otufo enya kwan eko ono so no ekoko chia no de bia akwa mpan no bebo ama wo na wetufo na kumapa ene ni sunsun pa o de tai otufo echi de tai Asantehemaa echi no eno na mjidi se ye mo ya ka kire wo se susua na yeso ye de koso a eso yema Asantehemaa nyina yakọ adekasi a ato ni na ye me da sipi ya rechmama onyamfo kwadwe opon kroma wo fonsa yire na sebedani ene na bon komo no fori kroma sebedani enso ha wanabo ene na ye dia na wotweda kaka be na nimfala na ho yana na emra na yani yenyini no ye nimni se oyobi a oboa ma Asantehemaa aye kese ono ana de ni nuabema ebaaye ana ohwa de aye ranso aye ma Asantehemaa mama Asantehemaa pagya ye pa enti ene yenyina ye ni Asantehemaa kambom na ya aye na yie na yama yeranso yako na yenhwe obayam na sebedwanim ne kakra ne wunya akwanya ba na ase na aba na ase a kaka na betimi dia describe no na de senia obi anim no yo ohina oye nyansafo na abre bia obehia ni bia nso obeka bibia obetufo a obetumi dia to gotodwem na onso dia di udwumadie ana oyo obi nso a o pasumdwe ente na obo hu Asantehemaa asumdwe wa Asantehemaa mu ana odi mpunto nso aba Asantehemaa mu ona bo be da se pe eti yene na sebedani a ogina mo de ma de hia omo ewo ofori krom na ekotwetwe enkomo e de fa ye na Konadu Yiadom eho kakra woni e de efa ne ho no eti na sai mamenko na sai ho na enkomo ba ko emienu bi na yenhwe ye betwe ye gusu aba ha edapoti a ye de ebeye ye na aye no kwame kosabra na kwame kosabra na babede minua mo komo ba ko emienu ha kwame ye na ade atuani ye benya ho ya my Asantehemaa now so yako sabre said your mom with him no probably Asante ko to ko him wa bre ne mai and na peni for kan say na him ko bre mai Pise sabre atu ye ni abesiriye atu ye so ni abesiriye so de na chese bese ene ye bewe sabre so no ye buada eti bese na beti mare ya ka wodi wona na hema etra kakra obeye oba hema fi shamotwi wakọ ne nche ya na hema o sai na hema onya media de ese bi ekusa bi so na do na nim se ye fra no na panyini oge friend na panyi eno an ye dinim na o sabezi ade so said you on dada no wan twene ho afini pa on say baby amakodu ntimatwe mo said you ote na ho brasem na mesai nim no e bra na savior church obonri yes ade to no no sa kwaye adoye ne som ne bibia de wanyi ama LCP yetino yeguso awa ha ye say yetwa ho kakraba ye ba de ekoso ha bia no ye bekoso de aso yetiefo Inyumaku a omde brayen Kingdom Books and Stationery ene Akwaba Still Natural Mineral Water